Yes, man, you look most nice. You must talk. Why not? And Jason might gonna say something. Jason is nog deur die slap, joh. Hy ene kan hom. En so. Ag, ene man. Julle lyk so kostelik. Ha? Allen kyk weg, hy. Kyk hier toe. Mami kyk. Maar julle wil ek kyk hier. Maar net so mooi skam te sien. Ha? Nou kyk sy wanneer. Hy hulle dan voor daas Nathan. Sy sê maar Nathan sal opkom met sy sin. Hy kom op ja, sê iets hier af ons Nathan. Wat moet ek sê? Sê enigiets man. Ha? As net weer verloor. As weer verloor. Oh, wat vrot het doen wie? Wie is die team? Sunderland. Nee, kom hulle maar los. Wat het ons gemaak? Tegen de hoofdpartie. Dit moes dan maar seker natuurlijk gewen het. Ah, natuurlijk. Dit was maar 'n ou ding van ons. Even ons. Van julle om te verloor, ja. Ja, dit is deur die slap. Kan ek jou vertel? Wie? Steek. Ja. Yes, sir. Mijn drinkt met de bottle.